Bunu köpkörlü oyunumuzun kimdi benim? Şu mendeşte başlayış buraya olsay. 3 saat boyu şunlarda kızıp tüm mendeşlerde böyle vurup yoluna çalış. Hurmatlı görmenler bizden aldığınızda senin aldığınızda bizden yetki ataklı Rasvet komandası yana birincilikten ardayım şu gökleri oynayan çıkan öz mekenin öz mulutluk oyun suygan jigitler senin aldığınızda Gel kaç kova? Omin, şu ilk komandana kızarıyla kalıp, geleceğini hızla bir sakta, büyüğünün erbesini var. Ortada kalıstı, umut tatlaka, kızıktı, oyun kurtarıcı. Omin! Enes Almak Germanlar, buna serin anlarda, 7 komandamız, tatlaka formalarımının hazır yemeği, en kızıktı, en sürüktü, en ulu gökleri oyununa kırıyoruz. Bardık gelgen meymanlar, orun alыңızlar. Ошол жерде баарыңар жакыныраак туруңуздар, үшүбөй. Азыр эми оюндун темпи менен баарыбыздан өсүп, кадимкидей бир оюндун ичине сүңгүлүп чогуу деген окшойбуз. Расвет командасы жана Биримдик командасы. Ак формачан Биримдик командасы экен. Жана көк кара 12 номerdagi bu Seyitbek өзүбүздүн атактуу оюнчуларыбыз азыр көрүңүздөр. Могу жерде кызыктуу учур болуп турат, кооптуу жагдай болуп турат. Алгачкы секундаларда эсеп ачылды, урматтуу көрөрмандар. Анарбек Улуу Сейитбек биздин атактуу оюнчубуз, билесиңер. Netflix кино компаниясы Голливудтан келип ушу жигит жөнүндө атайын кино тартып кеткенин билесиздер. Өзүбүздүн Кыргызстан курама командасынын негизги оюнчуларынын бири. Мендеш көрүп бере турган балдар менен тааныштырып өтөйүн, урматтуу көрөрмандар. Молдокулов Темир 1 номерде. Муташев Мирбек 2, Жеңишбеков Элдияр 3 номерде. Бул Расвет командасы менен тааныштырып атам, урматтуу көрөрмандар. Бөкөнбаев Рамзат 4 номерде. Назаров Алы 5, Акбаржан уулу Калкаман 6 номерде. Бешеналиев Азат 7 номерде. Кадырбеков Арган 8, Насипбеков Азат 9 номерде. Бекболот уулу Исхак 11 номерде. Нурболот уулу Эламан жана Анарбек уулу Сейитбек. Бул Расвет командасы жана айттык. Улак азыр жерде кара формачан. Бул Расвет командасы өзүбүздүн атактуу командабыз. Расвет дегенде бул өзүнүн легендардуу команда, республикабыздын 1 чемпиону. Расвет азыр 3-4 муундагы балдар ойноп атат. Бул жерде албетте өзүбүздүн мыкты атактуу оюнчуларыбыз бар. Темир Молдокулов Кыргызстан курама командасынын намысын коргоп жүргөн. Буякта Азат деген жигит, Насипбеков Азат, Бешеналиев, Рамзат, Бөкөнбаев деген жигиттер. Булардын баарынын оюндун жүрүшүндө Кудай буйруса акырындан четинен тааныштыра баштайын. Ал эми Биримдик командасында Турганбаев Ержан биздин атактуу оюнчубуз 1 номерде, команданын капитаны. Таалайбек уулу Кубан 2 номерде. Жокоев Айдос 3, 4 Акылбеков Байыш
5-nji Beyşekeев Farhat, 6-nji Ишмуратов Şerхан, Buzurmanqululu Qalıbek 7-nji nomerde, Jumakadırov Alişer 8-nji, 9-nji nomerde Baqытбекulu Kutman, Ишмуратов 10-nji nomerde, Malashenko Rustam 11-nji jana 12-nji nomerde Kulmurzaulu Beknazar. Ulaq jerde jekeme-jeke hurmatly görmanlar, jan gelgen mehmanlar bolsa, mına hurmatly agayın tuğanlar, bizde mehmanlar bugün Türkiye'den gelgen atayın özübüzdün kardeşler gelip şu jerde Ulu Gökber oyununa көңүл көрүp отуруда сүйүнүп, мурда да бир келип кеттигине дейт, ошол чоң ыраазычылык билдирип, рахмат айтып коелук ошо Түркиядан келген меймандарга. Улактын жүрүшүн буларга да тааныштырып отурабыз. Oyunda бул 1 мүнөттүн ичинде жекеме-жеке. Bir minüttün içinde ulak yerden götürülmesi, ulaktı başka oyuncular her bir komandada. Her bir oyuncudan, her bir komandada birden oyuncu gelip, hurmatlı görmanlar, meymanlar, Türkiye'den gelgen yerde kardeşler, kayıt durumuzlar, vaktimize yerde ulak yerden götürülüyor hazır. Eğer de ulak yerde 1 minutke çeyin götürülüyor kalsa elbette ortada kalırsa oyuncular da almıştırıp kayradan başka oyuncular da koyuverek. Her bir komandada 12'den oyuncu olur. Oyun uçurunda her bir komanda 4'ten oynavadat. Alar oyunun yürüyüşünde almıştırıp hakeydeki değil. 20 minütten 3 time oynayı hurmatly görmanlar. Oyun talası 200 metre uzunluğu, 70 metre tuğrası. Bu özürden futbolduk oyun talasına okşoş. Al emi ereceleri hakeyden alıngan. Mına uşul özürden Kırgızstan Ulu Gökber oyunu 1996 yıldan başta oynanıp kelет. 29 dekabrda mına 3-4 günden keyin Kuday buyursa mına 26 yıl bolot bizge. Out. Oşonda hurmatly görmanlar, dagы жolу айтып коелук, бул бүгүнкү биздин мелдешибиз Gökbörü Mektebi'nin açılışın 1 yıldığına arnalgan turnir bolup atar. Uşul oyundu, uşul mektepti açkan özüzdün tatınakay jigitleribizdi. Şunda Kırgızdın ulуттук oyunu sүйгөн patriot, mekeni sүйгөн jigitler Abul Kasımov, Aybek Mırza, Sadakhanov Sagındık, jana Mukayev Belek деген tatınakay jigitlerimiz, burtugandarыбызга чоң ыраазычылык билдирип коелук. Өздөрүнүн күчтөрү менен өзүбүздүн улуттук oyundu өркүндөтүү, өстүрүү максатында мектеп ачып, учурда көптөгөн балдар таалим тарбия алып, ушул жерде муктааттарды дагы багып өстүрүп келатышат. Улак ортодо жекеме-жеке карап туруңуздар эми. Улактын салмагы эреже боюнча 32-35 килограмм болуш керек. Çamdağla götürdü mına, ulak götürüldü ortadan, kadremli kayradan. Jakşılap basış gerek da, örüktörün jardamı gerek albatta. Bu oyunda bizde negizgi kara güçkö gana işene vermey, özümüzdün baldardın özünün aң sesi menen, baş menen işlep, uydagi kombinasiялык даярдыктар. Улак азыр биримдик командасында. Out. Бул жерде көрдүңүздөрбү, атаандаштары, биримдиктин атаандаштары Расвет командасы кандай өздөштүргөн коргонуучу эбинде. Булар жерде командалык oyundu özleştirgende жакшы билип турат, аутка сүрүп чыгарды. Оптом деп коюшат балдар. Эгер де улак алынып, атаандаштары алгандан кийин албетте улакты тайгазаңа жолотпош керек дагы. Атаандаштарын аутка сүрүп чыгарды. Ортодо кайрадан улак. Burnol. Anarbek ulu Seyitbek esepte açtı. Hurmatly görmanlar, bul özübüzdün Ulu Gökber oyunubуздун тарыхы боюнча дагы кичинеден келген меймандарга тааныштырып өтөрөт. Өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы 1998 жылы уюшулган. Мына ошондон бери өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы көптөгөн мелдештерди өткөрүп, өлкөбүздүн биринчилигин, президенттик кубоктарды, эл аралык чоң мелдештерди, көчмөндөр оюндарын 3 жолу өткөрүп келдик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр.
Bu yıl mına Tursiya jergesinde el aralık 4-cü bütkül dünyölük göçmendер oyunu öttü. Uçurdan özümüzdün köpkör oyunumuz dünyölüge tanılıp, köpkör memleketler mına uşunday oyundu özdeştirip oynap yürüşet. Bulak dağı da birindik komandasında komandanın kapitanı Yercan basıp duruyor. Yercan ait otağı Yerzüz'ün en mutlu oyuncuları olsun. Özünün köpkörünü kança yıldan beri, 20 yıldan beri açtı uşul. Çineke gezinden beri oynap uşu vaka çeyin uşun. Ataklı oyuncu baldarga talim tarbiye verip ardayım komanda tüzüp oynap keletkan jigitleri özünün biri uşul Turgunbayev Yercan degen. Tatnakay balağız var özümüzdün Pançuluk rayonundan. Köp yıllar beri uşul oynap keleler. Oşundayla bul baldarım menen жүрген. Beşikey farkat var 5-ci номерде атақты oyuncularımızın biri farkatты жақсы білесіңер. Өзіміздің Kırgızstan Kuraman komandasının namusun korgap жүрген, Asvet komandasında oynap жүрген жігіт. Bilimdik komandasında oynap ulak ortada jekeme-jeke. Yana da aytып kettik. 32-35 kilogram boş gerek. Acayip havarayın gözümüzlerinde bugün uyuşturuculardan peynine yarasa. Özümüzün Sokuluk ayındağı Belek ayındağı at maydanda özümüzün cildin ayağında ötü otkan gülden bir akıl oyunları özümüzün biri büktörü boyunca kaygasan oynalı otkan oynuyoruz. Bağlı üstten usuldetten gömün aşağıda 12. nomerde birinci komandasında Beknazar Yenkeyi öğreti baktı. İyi hareket kılada cana da aytıp kettik gördüğülük buluyor. Beknazar'ın ataklı atırken diye Baytur duruyor. Baytur menen Beknazar. Ortaдағы çiğinden çıktı, endi kalgan oyuncular gelip koşulaverse болады. Kayradan жерге түшүп калган экен улак. Көтөрүлдү. Жакшы аракет кылып атат Сейитбек. Сейитбек быйыл көчмөндөр оюндарына Турцияга барбай калды, жаракатына байланыштуу. Өзүбүздүн чыган жигиттерибиздин бири мына жаңыдан жаракаты сакайып аман эсен оюнга кошулуп атат. Кудай сактасын ушу балдарыбыз негизгиси уюштуруучулардын негизгиси ушу балдарыбыз травма албай, жаракат албай аман эсен үйлөрүнө кайтса экен деген негизги ой тилеги бар. Жеңиши да ошол, балдарыбыз аман эсен жаракат албай, аттан кулабай. Mınaki hurmatlı görmanlar, sizlerge çoğun rahmat. Bunu oyuncu kızıtayın dep Kumarık ayından Yercan Turgunbayev'tin klastaşları gelip adak. 1000 so'm. Yercan birimlik komandasına 1000 so'm. Birimlik komandası kulakka ışkılık koyuluk. Yercan Turgunbayev sağa klastaşların Kumarık ayından klastaşlar 1000 so'm alып kelip taşladı birinci ulağınlarga. Bu yerde ulak düşse tez ele uşusların жөнтөңөргө түшөт. Esep 0-1 azırınca Rasvet komandası aldı da. Ulak ortada jekeme-jeke kayradan ortaga еңкейип аткан, ulak еңүү hareket кылып аткан Нурбек Мурташев. Биздин Rasvet komandasында жанагы Ержанбы? Ержан мына өзү Bulak көтөрүлүп чийимден чыга элек. Ortadагы калыс өзүбүздүн республикалык даражада калыс Нургазы Бурбиев экен. Татнакай жигитибиз көптөгөн жылдары улакта ойнап келет. Азыр учурда өзүбүздүн эң жаш калыс тарптын мүчөсү ушунда жүрөтүр. Тагыламжанга Азамат 2-0. Мирбек Муташев
Ошентип өзүбүздүн биринчи оюндагы эсеп өзгөрүлдү 2-0. Ташев Нурбек 13-минутта. Жеке ортага чыгыңыздар. Ержандан өзүнүн Байтурун көрдүңүздөрбү? Атактуу Байтур деген ат учурда көп жылдар бою ошол Кыргызстандын намысын коргогон өзүбүздүн көк атыбыз улуу көчмөндөр оюндарында ойноп келди. Бул ат менен биздин Кыргызстандын курама командаларынын мүчөлөрү ошо Кубаныч учурунда ушул бул атты менен жүргөн билесиздер ортодо. Албетте азыр эми аттарыбыз көбөйүп атат. Мен айтып коеюн, ушул 26 жыл болду. Өлкөбүздүн биринчи чемпионаты 1999-жылы өткөн. 31-август эгемендик күнүнө карата өтүп, ошондо биринчи чемпион мына силердин алдыңардагы Рассвет командасы чемпион болгон. Мына ошол биринчи команда чемпион балдар дагы ушуга чейин ойноп келет. 26 жылдан бери. Булардын 3-4 муундагы мына Бөкөнбаев Рамзат деген жигит Индуспектин уулу Индуспек ошол өлкөбүздүн Кыргызстан курама командасынын биринчи капитаны, Рассвет командасынын капитаны болуп биринчи жолу өлкөнүн чемпиондук кубокду көтөргөн. Ушул оюнчулардын мына балдар ошол балдар ойногон. Азыр эми кооптуу жагдай, катуу, коркунучтуу учур Тайгазанын жанында кайрадан ары көчтө сүрүлүп өттү. Биринчи командасында Барыкезин жигит эсеп 2-1. Gelingizler, hurmatly көрөрмандар, жакшылап сүрөп отуруңуздар. Елеман дейт. Нурболот уулу Елеман 3-чү улакты Тайгазанга салып кетти. Ошончу 12-чи номер бек Рустам дейт. Малашенко Рустам салган турбайбы? Азамат 13-14 минутта. Мына бизде Рустам Малашенко автор мына бүгүнгү өзүнүн командасында биринчи улакта салды. 1000 сом силер жакта улак кетип көтөрүлдү кайрадан. Карап турула кадырында болор экен эми. Баспарадан дагы биринчи командасында дагы Бекжанбы. Ылдамдыкты дагы мына эми бара-бара биринчи таймдан кийин дагы ачына таттарыбыз дагы. Караңыздарчы, мына моунда суу ачылып чыкты. Рахмат азаматтар, мына өнөктөрүн көрдүңүздөрбү? Өнөктөрүн карагыла, бири-бирден кийүүгө аракет кылып атат. Мына ушундай таза оюнда ушундай да ачыш керек. Тоолоп көзүп баардык бир улактын артында тоолокто чуркап жүргөн ордуна дойдо эмес. Мына бири-бирден кийип алсын. Ойноп аткан аттарга баа бериңиздер, ойнотуп аткан жигитти көрөлүк. Ай Азамат ким болсо? Айдос Жокоев. Айдос 2-2. Мына бул жерде биздин оюнубуз кызый баштады. Жана бул жерде Ержандын достору 1000 сомду алып таштап кеттилер. 1000 сом дегенден кийин бул балдар күчө акчаны уккандан кийин күчө башташпады бул балдар.
Hurmatlı görmanlar, buna bizden görmanlarımız kelyapti. Kulak kagışçılarga dagı hurmatlı görmanlar, bök berişler. Bu yakta Nurbolat ulu Eleman'a ökül atası Razık'tan Rasvet komandasına her bir ulavarga 1000 somdun koça payalık bundan Razık'tan jigitke Tatnakay şul komandasına sürüp şu bugünkü oyundun görkün açaylı baldarımыздың görmanlarımыздың manayı jarık bolsun deyip ulak ortada 2-2 hurmatlı görmanlar esepti biz karap turabız uaktыбызda бүтüp kalat akırkı bir 3 minutta vaqt kaldı 2-2 ulak ortada Көтерілді қайрадан Ержан, баяғылы Ержан. Өзесін Татнакай жігіті өзен айтып атағысы біздің биримдік командасын капитан Тұрғынбеков, Тұрғынбаев Ержан. Айтұрменен ақырқы минута. Айғыр! Azalmak. Hadi özür dilerim bir. Out bolup kaldı. Oşanca hurmatlı görmanlar özünüzden oyunumuzdan birinci oyun. Birimdikten Rasvet komandasının ortasında kızıkta oyunun birinci time ayağına çıkıp kaldık. Yok. Esep 2-2. Stop. Atayın, şkola Orta hapkat taşlap koyumuzlar. Ötken 2000 yılı birinci yolu Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Kubok öttü 2000 yılı 2001 yılı özü hurmat görmanlar özüzde ulu kökleri oyunun el aralık federasyası tüzülüp şu yerde bizim Türkiye'den, Rusya'dan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan'dan komandalar gelip şu yerde kol koyup 3'e olup 2002 yılı özüzden meymanlar oturan Atatürk 120 Kubalı birinci olup ofitsialdi turda en çok el aralık Mendeş Kırgızistan'da Atatürk 120 Kubalı ötken. Buna şu yerde Bişkek'te şu yerde komandaların barda katışıp en kızıktı Mendeş bolup birinci jеңүүчү elbette Kırgızistan'ın kurama komandası bolğanын bilesizler. Mına oşondan beri mına Ulak ortada. Andan keyinki yılları Ulak kötörüldü. Dağıda bolsa bilimlik komandasında жалгыз эле бул жерде Ercan'ın avutqa çıkıp ketти. Ercan'dan attın gördünüzler qanday mıқты at ekенин özübüzden bul эми аттар Ulak ortada hurmatlı görmanlar qarаңыздар ава райында Tatnakay көтөрүлүп gün çığa başladı. Bak yerde Jeke ortadagi Erjan yok ak formaçan nomer 1 komandanın kapitanı Erjan Тұрғынбаев Құмарғайынан жігіттер классташтары дағы 1000 сомдан алып келіп таштап кетті. Erjan көтерілді. Көтерілді олап кетті кен өзі. Бүгін емі оң тарапты көсті, екінші тайында оң тарапты көсті шауылға шыған бірінді командасы. Машботой var mı? Машботой.
Oşanda hurmatlı görmenler ama bu yılki sezondun jabılışı da bolup keledi. Bu yıl özünüzler bilesiňer, adatga aylangan jıl sayın sezondu Norus bayramına karata çoğun turnir menen başlayız. Birinci bolup bu yıl Kudaydan kulağı suyunsun. En çoğun turnir Norus bayramı birinci ol bizim Batken jergesinde öttü. Kanday gana kızıktı oyunlar bolup жаңы kurulgan at maydanı. Oşol jerde bir tüyölükö salıngan at maydanlarga kübö bolduk. Ballarыбыз bardыk regionlardan barıp kızıktı oyun kurup bergen özünüzler jakşı bilesizler. Batken şaharında bir cuma boyunca bu şehirden turnirde ötkörüp geldik. Andan keyin 9 mayda 9 may Ulu Jeňiş gününe karata Hüseyin Kudabergenov menен Önkülçok Barfagabızdın jarkın elesine arnalgan turnirde jana Umsunay Erkinbaeva Ejebizden jarkın elesine arnalgan Meldeş Halmiyon ayılında öttü. Kadamjay rayonunda жаңы salıngan at maydany kurulup al jerde ошол жерде daha bir tatnakay at maydany payda boldu. Kudayдын kulagı suyunsun. Kadamjayda dagı ajayip al at maydany dagı görküne gelip oňdolup bütöýün деп bolat. Kuday bursa al jokta her daim oyunlar melleşler ötüp turat degen oýdabız. Andan keyin özüňizler bilgendey mına bu yıl egemenlik gününe karata Nарын jergesinde bu jerde 2 minutga jazamamyga keledi okşoýt Erjan. Numerini görgüspoç sen tapmayalım. Böyle 2 minut da Şerhat İşmuratov saat tara koyalım. Kulak götürüldü. Çıktı ortadan Erjan Önöktör'ün yardımı gerek. Yeki jagынан toskula hem giygili açkıla joldu. Erjan! Rasvet komandası Tosuvada Taygazan'a jakın jol atpay adat. Kanna görösün olarken bu ýakda görnülerdi. Birindik komandası da oňoý emes eken. Taygazan'ın büyüklüğü 1 metre 20 santimetre. Hurmatly görmenler şu Taygazan'ın çeti var 80 santimetre astı. 4.30 üstü 3.60 aylanası. Terendigi 50 santimetre. Noşunda Taygazan kurulgan. Out kajet köptük out. Oldu giriver oyunga başım. Eşep 2-0, 2-2. Her bir komandanın buyurmanları bir yokta akçalay. Suyluklar da kelip koyuyorlar. Her bir golünü şu özümüzün klastaşımızı Erjan dep. Yelemandın ökül atası bir yokta razık. Her bir ulağına 1000 somdan dep atat. Hazırınca ulak. Çavulga çıkkan eken Rasvet. Algız barada dönöktörü cevap gördüğünüzler bir komandasının bu yerde taktikalı oyunları jakşı özdeştirgen bakap turat. Özörünce bu yerde en oşuğa karava Taygazan'a gitti. Komanda ulak. Önöktörün yardımı gerek albatta bu yerde. Hep öyle parvası atlarının gücü kanda ekenini bilet bu yerden emi. Atlar olsa sürüp çıkarıp da Taygazan'a çoğalp koyun. Ağızırak birbirden duyalgan gördüğünüzler bu ballardan. Buna bu yerde akıl esmine kaynavatkan. İçki dünyasını mıhtı özleştirgen kök bölüşüler. Jalanına kara uçmaz. Diyorum bana bu her bir oyunda hüylerinde dağı özleştirip doskaga çiğip kaysı uçurda kanday boş gereken kim gayreten turuş gereken barını aytıp okup bilip ana kengen bizim aldığımızda öyle benerler tatolarak ay azamat eko öylesi kalkaman
Özümüzden bu minutavuzda qarab qo'yaylik 3-2. Aralar. 2 minuta. İkinci taymda onçu Qalqaman. Argen, Qadirbekov Argen. Jana Abdurazak ulu Qalqaman. Seyitbek jana aytып kettik. Anarbek ulu Seyitbek. Атақты Улақшының баласы. Ал Сейітов Анарбек деген атақты ойыншымыздың ұлы Сейітбек. Көстегесі шымалауыз. Көп жылдардан бері Қырғызстан құрама командасының қатарында ойнап, өзінің өнөктөрүменен Қырғыздың намысын бұл байке балауызды байқалып тұрған көрдіңіздер ме? Өзіне көрініп тұрады дегендей. Ойынның қаншаншы 11-ші минутасы. Sonumenen 4-2. Sen karşı. Bak жерде таза ойынды қараңдаршы мына Аргиндин өзүнүн чеберчилигин байкасак болот. Бирок ондай балдарыбыз өсүп келатат. Артынан жана да айтып кеттик, биздин татынакай жигиттерибиз биз мектеп Көкбөрү мектебин ачкан ошол Абыл Касымов, Айбек, Садакалым, Сагындык, Мукаев Белек деген атактуу белгилүү оюнчулары баш болуп биригип, ушул жерде Көкбөрү мектебин ачып атат. 1 жыл болду, ошол 1 жылдык Маrekesi kut bolsun, uşul mekteptin geleceği gen bolsun, örkön öskön tatınakay jаш жигиттерибизди өркүндөтүп өстүрө берсин, чеберчиликтерин арттырып, gelecekte Kırgızdın ulu çıkan gökbörüşlerden болуп, Kırgızdın намысын бийик көтөргөн азаматтар болсун деп ушул мектепке ийгилик каалап коелук. Айбекке, Сагынга, Белекке баарыңарга чоң ийгилик, рахмат. Майрамай кут болсун. Buna bu mekteptin 1 yıl boldu açılganına, Kudai Bursa, bunday mendöştörde 5 yıl, 10 yıl depte mayramdap, uşul mekteptin geleceği için bari üstten öpüşüp duraylık. Mesela ulak kayradan ortadan götürülü adamı. Seyitbek, Mayramdek Bayken'e Minson. Mayramdek Bayken alıp gelip taşladı. Minson. Askat, Vanday. Jeke hurmat görmönler, kayradan ulakta ortaga ap keldik. Göröbüz ene götөрүldü dagы эми Расвет командасында экен улак. Кеми Темирмолдокуловго дейм, өзүнүн эртең кезегинде 2-нчи таймды улантып атабыз, урматтуу көрөрмандар. Oyunuz 14-nчи минута. Hayır! Hayır jigittin qarashmamda attarlara baa berip turaylık edi. Maşallah, Seyitbek be. Seyitbek de turbaby dagы. Akırın. Havaylarına bir canına bıçakta ağılıp aldırır. Жаңы жаракаттан agayıp sakayıp kelatkan jigitlerimiz tek kana bir kızık oyunga gömül duraylık endi gömül. Ünlü olup ketdi. Mayramбек, Seyitbek, 1000 so'm sağa ketdi. Mayramбек, ağam. Ercan'a 2000 so'm. Klassdaşlarından
Ошондой эле 2000 сом разык өкүл атасынан ар бир убакта оюн бүткөндөн кийин Сейитбекти эсептеп акчаларын эсептеп беребиз. Албетте убакты тагызанга салгыла. Балдар мына атайын силерди чегерчилерге ыраазы болуп, биякта досторуңар келип, агаңар келип атат, өкүл атаңар келип, ушул жерде өзүнүн колунан келген жардам берип акчалай материалдык жактан дагы мына жерде темир жок. Бүгүн коргоо чейинде экен, ата-анаштар жолотпой атат, убакты чапыра түйүнүүгө аракет кылып атат. Балдарды көрдүңүздөр. Бул жерден Элеман 11 номер көзгө көрүнүп атат. Мына көз тийбесиз Татнакай жигитибиз Кыргызстан курама командасында ойной турган жигит. Бул травмасынан сакайып, бул да быйылкы Турцияда өткөн 4-бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барбай калды. Улакадыр Искакта, Бекболот уулу Искак ойнатып аткан Искак. Otur. Şu ballarda gördüğünüzde benim bu ballar bir 5 balda bilet ballarımızda indiğin atları yatağının birbirine Eleman gördük, İskak gördük. Ağızda çıkıp gittik, hesapta 4 ETS'inde de atağız, minut ağız bolsa 5 minut vakit kaldı. Bir şekil vakitte. Bir şekil. 14. minuta da. Bir şekil. Birinci time'da 2-2 deb attıqlar, ikinci time'da janagılar ballarning atlarida özleri de açıldı. Avarayın gördünüzler, götürülüp kadar jılıp kaldı ballarımız oynamaqdagi acayip Tatnakay oyun talasın dayındap koyup Sokuluk'ta bu yerdeki bu yerde ipodromdan esi жетекчи Майырбайкеге Манас деген Татнакай жигитибиz ушул жерде көптөрдүн бардык мелдештерин ушул жерде Тайгазанын баарын ташынан бери кумунан бери куюп келген Манас деген жигитибиз бар. Ушул жерде ипподромду даярдаган жалпы улуттук оюнду сүйүүчү спорт инструкторлору бар биздин райондук. Бардыгына чоң ыраазычылык билдирип коелук. Уюштуруучуларга чоң рахмат айтабыз. Ушундай Татнакай аппаратураларды алып келип силердин алдыңыздарда мондай оюндарды куруп берип атат. Buyurmanlar sizler için bir yerde demirçiler varken susuzluğu menen kağlagan uçurlar gelip içip hesap durumuzlar geçirirler. Ula Kayradan Çağıl'dayın birinci komandası. Ercan. Mayağına Ercan. Buna Ercan'dı buna kança yıldan beri, usul bir yaş kezinden beri Cayılır oyun komandasında, Pancalar oyun komandalarında oynap жүрдü. Uçurda özü oyuncu, trener, maşık turuncu ol. Bardıq mendештерде кайда болбосун, нарынга барабы, көлгө барабы, алыска түштүк жергесине бар, бардык жерде ушул жигит командаларды топтоп аракет кылып, өздөрүнүн күчү менен гана ойноп жүргөн балдар, өзлөрүнүн аттарды да өзлөрү даярдайт. Мондай бир башка өлкөдөгүдөй атаганат өлкөгө жардам берип колунан келген ондай мектептерди ачып берсе гана жок, өзүбүздүн чыныгы улуттук оюнду сүйгөн жигиттер ачып атат мектептерди. Кечиресиздер, Чабылда азыр эми Расвет командасы Сейитбек кайрадан. Сейитбек ай азамат 19-мүнутада 6-улакта ай азамат. On 19-minuta Сейитбек 6-2. Oşantip bugünkü birinci oyunumuzdan ikinci oyunun ayağına, ikinci time'ın ayağına çıkıp sekund kalıptır. Ehtiyat bolunuzlar. Ay, yaxşıca götürüldüler ha.
Nazarov alı turba. Alı özümüzden Tatnakay yaş jigit özü ulak menен эле тең салмагы. Koş takım bol para çatımne olarken alt göz argasta kaçkıla arak durmuzlar unat görmendar at koyup ketmesin. Ulakta ortaga yapkenizler ulaklar bitmeden 5 4 3 2 1 stop. Ya Azat ab gelip koy bir Ekip iştay bayağı çıktık ergen ulakta bizim out. Hurmatlı görmenler buna bizden 3. tayımına geldik. 6-2 esip. 6-2 esip. Rasiyet komandası aldı da. Birinci komandası Ercan. Ercan sana İtalya'dan klastaşın. Hayrat. Çalıyordu. Her bir ulağına 100 eurodan değil. Her bir ulağa. Ercan'la 100 eurodan buna ballar videoga tartып atacak. Bu жерде 2000 so'm o'tirib videoga tartib atamiz dedi. Al o'zi ko'rib atamiz dedi. O'sha Erjanga İtalya'dan Hayrat degan do'sti klassdoshi har bir ulag'ına 100 euro salib turgan bo'ldi. Endi al uloq Tayqazonga tushsa, albatta, agarda Tayqazonga tushpay qolsa, o yerdagi aqchanglarni olasizlar o'zinglar. Algan 100 euroni anan keyin klassdoshlar o'zlaricha salib beradi. O'shanda buna bizim bugungi o'yinimizdan birinchi o'yindan 3-taymına geldik, hurmatli görmenler. Genelde aytib o'tamiz, bu bizim bir klubduk, iki klublar arasındagi mendeş, Gökbörü mendeşi, Gökbörü mektebinin jıldığına arnalgan, Gökbörü mektebinin kuboguna arnalgan mendeşte birindik bilen Rasvet komandalarının ortasındagi kızıklı oyunun 3-taymına geldik, hurmatli görmenler. Esep 6-2 esebinde Rasvet Sokuluk komandası aldı da geledi. Bu bizim birinci oyunumuz, jana aytib kettik. Bu bizde bugünkü gündegi algaçkı oyun. Bundan keyingilerin aldığında bizim ataklı estrada yıldızı Kayrat Ülgürdüyev, Murza gelip Tatnakay Jagım dörülerine dap. Andan keyin negizgi Kırgızstan'dan iki kurama komandasının ortasındagi kızıklı oyunga kübe bolabız, hurmatlı görmenler. Bu özümüzdün buyurqı sezondan ayağındagi özümüzdün Gökbörü mektebi uyuşturup atkan. Böyle Aybek Mırza, Sandık Mırza, Bilek Mırzalardan yetekçiliginde işlep atkan mekteptin bayramı bardığımızlardı gele жатқан жаңы жылы менен куттуктайбыз. Ден соолук каалап, мына мына алдыңарда улуу Көкбөрү ойунунан көп болуңуздарды каалап турабыз. Есеп 6-2 эсебинде биздин Расвет командасы алды да, жана да айтып кеттик, Расвет командасы өлкөбүздүн биринчи чемпиону. Şöyle Bökönbaev Ramzat баштаган, бияктан Ниязбеков, Нурлан, Нурбек, Чаргынов Нурбек, Темирбаев, Темир Молдокулов, Muhammed Koçkeyev, Abdullayev Kanıyev деген жигиттер мына биздин биринчи чемпион болгон Айбек Солтабаев деген жигиттер өзүнө ушул жерде ойнап, Расвет командасын биринчи байга алып келген жигиттердин ошол жерде бир туугандары балдары ойноп атат. Алардын арасында мына жаш муун ошол убакта кичинекей Темир Молдокулов учурда команданын капитаны болот. Андан кийин ушул жерде биздин жетекчилер, уюштуруучулар куттуктоо сөздөрүн сүйлөп, биздин негизги Kırgızstan kurama komandası, iki komandamızda daim bolup turmuzlar demekçiyiz. Uakıtты tekке getirmey, özünün doğu menen ötkörü vereylik demese, ulak jerde hurmatlı görmenler, enkeyip atkan dagı özübüzdün Nurбек деген жигит. Расвет командасында жанадагы Эржан. Эржан чалыкпайт да чарчабайт, бул жигит өзүнүн кумарык айында классташтары büyük koşup bu жерде 2000 сом таштап кетти ар бир улагына деп. Эми улакты экили жолу көрдүк. Ошондой эле жана да айтып кеттик, Кайрат деген жигит чет өлкөдөн акчалай сыйлыктарды берип турмакчы. Анан Расвет командасында жана да айтып кеттик, Сейитбеке өкүл атасынан ар бир улагына 1000 сомдон, Елемандан өкүл атасы ар бир 1000 сомдон таштап кетти. Сейитбеке мына бул жактан 1000 сомдор түшүп атат. Чыктык ортодон
Эми көрөлүк кандай болор экен. Мына бул жерде эки баланын жимеси күчтүү кандай кылып өнөктөрү жетти. Жардамга келди Расвет командасында. Елеман мынакей 11 номерде бер жагында. Азыркы таймда баштан талкалап Эсеп ачылды. Көбөйдү 3 таймда 7-2. 7-2 oyundun 6. minutası. 6. minutası bu Mürbek mi? Mutaşev Mürbek. Mutaşev Mürbek 7-2. Урматтуу көрөрмандар, мына бул биздин оюнду байкап көрүп атасыздар. Мындан кийин силерге жагымдуу Кыргыздын ырларынан биздин эстрада жылдызыбыз Кайрат Пиринбердиев мырза келип мына 2 мүнөткө жазамабыга байлаган экенбиз. Бул жерде тушап атабыз Бекмуратов Эшмуратов деген жигитибиз. Бул жерден Olarken Jolatpay Cadat bir hafta bayıştı. Bayış Şarkbek. Güter. Yeleman enkeyi atat ulaka. Aldı. Hem gösteriyorsunuz o jigitlerge. Жаңыдан ойнап атат. Мына 1,5 жылдан бери, дерлик 2 жыл бою ойнайлык бул жигит. Өзүбүздүн жана айтып атабызбы, келечегин татынакай жаш жигиттерибиздин бири. Yeleman. Azamat. Oldu. Udaleniye çıka giriyor oyuna başlıyor. Ya. 10. minutada Nurbolatoğlu. Sekiz iki. Demek Ulak'ta kazanma düşten gün düşkünde udalenileri bana koşuladı. Hakeydeki de yerece 2 minutga ceza mamıga bağlagan biz. Eleman oşantıp 8. ulakta taygajanlar salıp ketdi. 8-2. Ulak nerede? İshak geldin davay. İshak davay. Al. Ey Azamat jigit jakşıla ulakta alıp atat. Birimlik komandası ulakты жерден шыпырды бүгүн міне. Al götөрүүдө. Götөр Bayış. Bayış. Uçuşkanlarga kança жыл бар жүрдүк. Сөзчүлөр кантип үйрөтөсүңөр аттарды, жеке аттарды кандай үйрөтөсүңөр. Таң алып жүрүштү да. Учурда өзүбүздүн балдар кичинекей эле айылдагы уйчу, койчу, жүгөрү сепкен, чөп чапкан, тамеки эккен, ушундай пакта терген жигиттер айылдын балдары эле учурда ошо Кыргыздын жылдыздары болду ошо жигиттерибиз. Мына мондай татынакай балдарыбыз өстү. Учурда карамдай чай менен биз жаңы баштаганда баарыбыз эртеден кечке ачка ошол жерде улак ойноп жүрдүк эле. Учурда балдарыбыздын баардык татынакай кийимдери менен, формалары менен, жаңы аттары менен мына монтип биздин чоң жаңы Кыргыздын улуу көкбөрү ойну спорт аренасында, дүйнөлүк аренада жаңы көкбөрү ойну пайда болуп, мына өзүбүздүн төбөбүз көккө жетип турган чагым ал. Улак азыр Расвет командасында. Аргемби. Kalkamanda gel ona. Kalkaman 13. minuta dedi. Kalkaman Ulak'a
oyununa girdi, ulaktı, yendi, saldı, gitti. Kalkaman 13. minutta. 9-2 olup kettik. 9-2 bu özümüzden. Давай, давай. Tam. Out'a. Kaç 9'un? Söz komandasındaki ulak. Anlaşılmaz. Yekide qanday boğaz ko'rinib, ortga chiqib ketdi. Söz qalqaman. Anaqtırıqlar hurmat görmänler, mына жерде балдардын мээнетин жеп коюп атабыз. Кичине арткараак турсаңыздар, мына бер жактан трибунадан да көрсөңүздөр болот. Мына бир 13 жыл болду. Ушул трибунанын биздин ат майданын ачылганына татынакай 7000 киши бата турган. Ушул жердеги Белек айылындагы ат майданын ачканбыз. 13 жыл мурда 2 жол, бир эмес 2 жол ачканбыз ушул жерде. Ушул жерде 20 жылдан бери ушундай биздин чүй жергесинде татынакай At Meydanı Lozogön'de Bişkek'teki Akkula At Meydanı mına hazır kapitallık remonttan ötüş gerek eken, onda iş gerek tüzdelbet, köpke çeyin karmap kaldı eken bilbeyiz. Şurada mına bizim gösteri olsa hazır At Meydanımız Belek ayılındanı. Şu жерде бардык мелдештерди чүй жергесинде болобуз. Республикалык мелдештерди өткөрүп атабыз. Былтыр өзүңүздөр билесиздер, ушул жерде Кыргыз Республикасынын чемпионатын өткөргөнбүз ноябрь айында. Балдарыбызга рахмат, ушул үйлеттеп, оңдоп, түздөп, татынакай үйлетке келтирип койгон жетекчилерибиз бар. Ушул жерде ат майданда иштеген биякта майор байкебиз бар, Манас мырза бар бу жерде. Ошолорго чоң ынаачылык билдирип коелу. Улак кайрадан алышка чыгып кетти, ортого келип таштап койгон жекеме-жеке. 16-минут ана. 9-2. Bundan keyin komandalar bizden Kırgızistan kurama komandasının komandalar daim bolup turmuzlar. Adır içine bir yerde konsertlik programmamız var. Ondan keyin bu yerde bizden uyuşturucularımız, yetekçilerimiz kutluklu sözleri menen kayırılap bir 5 minut. Ondan keyin negizli oyunga üye bolobuz. Aldıda bizde Kırgızstan'dan 2 kurama komandası götüp turat. Bizim 4-cü бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барган, бирөө көкпөр оюнуна, бирөө көкпар оюнуна ойнойбуз барган жигиттер бүгүн беттешет силердин алдыңарда. Үйөрмандардын көптөн күткөн ошол жерде бир 2 командарыбызды көрсөк болот эле деп арманда калышты көкпөрдө Турциядан Изникке барып ал жерден жакшы көрүп калышты бул оюнду. Бүгүн биз Кудай буйруса күбө болобуз. Улак көтөрүндө Кадыр Расвет командасында Эламанбы? Эламан! Gösterilesin özümüzün Kırgız Respublikasının yaş bolsa dagı Respublikamızın şampiyonu. Atkan Eleman, Nurbolat Uğulu. Bir aytып атабыз, дээрлик 2 жылдай болду ойнобой. Атуу жаракат алып, мына бүгүн кошулуп атат мен көргөнү. Ушул оюнда негизги оюндарда көрүп аткан бул биринчи жолу болуп атат. Быйыл былтыртан бери ушу жигитке ден соолук каалап коелук. Geleceğin gökbörünün buna 2 жылдары дүйнөгө таанытып Кыргыздын намысын коргой турган жигиттерибиздин бирден бир ушул Элеман деген татынакай жигитибиз бар. Өкүн атасы келип биякта ар бир улагына 1000 сомдон таштап кеткен эми Элеман оң тартына баштап ойнотуп аткан Элеман.
9. minuta. Bitiyordu. Akırkı çavullardan biri hoş gerek birinci komandasına. Kırkız sekundalar. Orta kapkın taştan koyumuzdan onu aktı bir tezirek geçişi memnun edip. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Evet hürmetli görmenler, buna bizim bugünkü oyunumuz sonuna çıktı. Birinci oyun esip 9-2. 9-2 esebinde Rasvet komandası jеңишке жетişti. Bugünkü bizim Rasvet jana bilimlik komandalarına çok rahatsızlık bildirip koyduk. Rahmat ballar. Bu